U proleće 2016. godine dobili smo poziv iz Košarkaškog saveza Srbije da učestvujemo u prvoj junior NBA ligi koja je organizovana u Srbiji za odlukom. Takmičenje koje postoji u Evropi i Srbija se uključila od ove godine. Da nismo pogrešili, bilo nam je jasno već na draftu, ili za one koji ne znaju na žrebu, gde su mlade nade naše košarke, Anitović iz Partizana, Rade Zagorac, Mega Lex i Marko Budulić iz Crvene zvezde izvlačili kuplice sa imenima 30 škola i 30 NBA ekipa. Žreb je hteo da izvučemo Oklahoma City Thunder. Drugari sa naše desne, odnosno moje leve strane, su bili presrećni zbog toga. Dobili su priliku da glume Westbrooka, da glume Duranta. I nisu to loše uradili.
Na kraju celog takmičenja zauzeli su 3. mesto. Utakmica po utakmica uživanje je bilo sve više. U jednom trenutku se pojavila i mogućnost da imamo i 2 ekipe. Nismo časili časa i prijavili smo ekipu Denvera. Drugari koji su glumili Denver, Sandra Stamenski, Tijana Najkov, Vuk Paskulj, Luka Kecman, Andrej Vasiljević, Mateja Krikorović i Lazar Triporović. Oklahoma imala malo više sportske sreće. Iva Stevović, Uroš Đorđević, Stefan Ačić, Momir Kronić, kapitan ekipe, Marko Kreljac, Andrej Grozanić, Simon Aleksić, David Medikoš, Ilija Živović i Matija Tomašević. Prošli smo play-off, došli smo na Final Four ili u finale konferencije. Tu smo izgubili, ali da smo na kraju zauzeli 3. mesto. Mi smo se igrali NBA, igrali smo se košarke. A danas sa nama su momci koji su to radili mnogo ozbiljnije u svojim karijerama. Igrali su za velike naše klubove, igrali su za velike evropske klubove i naravno dobili nam radost kao naciji, osvajanje medalja sa reprezentacijom. Ne znam što sledite aplauz. Pa da ih predstavimo kao pravi domaćini. Peo Petrov, budućnost, a onda Phoenix Suns i Golden State. Imamo video prezentaciju. Danas smo prošle godine uživali u takmičenju koje smo osvojili 3. mesto i da ćete i ove sledeće sezone učestvovati sa velikim uspehom. Sada kombinač. Crvena zvezda. Kratko je FNP. A onda ljudi, ja se izvinjam ako nešto zaboravim. 12 godina NBA-a, pa je ovako. LA Clippersi, LA Lakersi, Seattle Supersonicsi, Charlotte, Chicago, Atlanta Hawks. I Golden State Warriors. Vladimir Radmanović. Ćao, ja ću malo bolje žaka da budem u mikrofonu. Meni je izuzetno zadovoljstvo što
Žarko Čavarka koji je osvojio i zlatnu medalju sa našom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu u Indianapolisu. Vlada Radmanović također zlatna medalja na svjetskom prvenstvu u Indianapolisu. I ta fotografija se nalazi iza moje kancelarije u ovom holu, pa ste mogli da primetite, sad će vam biti jasnije zbog čega tu stoji. Rekao Crvena zvezda, Partizan, Budućnost, Baskonija, Valencija, Panathinaikos. Ali, meni je ono što je zaista značajnije, a mislim i cijeloj naciji. 95. prvak Evropa, 96. srebrna medalja Olimpijske igre, 97. prvak Evropa, 98. prvak sveta, 99. bronza Evropsko prvenstvo, 2001. zlato Evropsko prvenstvo, 2002. zlato Svetsko prvenstvo. Sve to za našu reprezentaciju. Primitelj i saradnik Dejan Tomašević. Šalim se, osvojio sam dosta medalja i sve bih menio na vaše listu. Uživajte dok ste mladi, uživajte dok imate ovako divne profesore, uživajte dok ste deo jedne divne škole, da ne kažem neredne škole u Beogradu. Hvala direktoru, hvala svim profesorima, hvala tebi Miloše, što ste bili deo jedne organizacije, hvala Vlado, hvala Žarko, također hvala tebi, hvala Boško. Iskreno se nadam da je ovo samo početak jedne divne akcije i da će NBA i košarkaški savez još dugo biti uložen. Crvena zvezda, FNP, Ljetila Sritas, Efes Pilsen, Dinamo Moskva, i naravno srebro naša reprezentacija 2009. godine Evropsko prvenstvo. Meni je ova trojka draga, Bojan Popović! Sve ste rekli već pre mene, ja bih samo da vas pozdravim, da vam kažem svaka čast na vašoj organizaciji, vašem profesoru, direktoru i svima vama. Jedina ste škola i ova ekipa u Evropi koja je napravila ovako nešto, što ćemo sada sigurno vidjeti i zaslužili ste ovaj poklon, zaslužili ste da i dalje igrate i da se zabavljate u ovoj ligi. Društvo, skromni momci, šta su sve osvojili u životu. Mi smo, rekao sam vam, cijelu NBA ligu, svaka utakmica je bila doživljaj i onda smo htjeli da te lepe trenutke završimo i da ostanu nam, da ne padnu u zaborav i da se za nekih 15-20 godina rado sjetimo to. Napravili smo jedan divan spot. Ako niste imali priliku da ga pogledate na našem YouTube kanalu, pogledat ćemo se vas vidjeti. Isto ovako kao oni, u našoj školi je bio jedan ekstra talentovan igrač koji se imao čast da predaje. I sa nama je danas i uvek se odazove ovakvom pozivu igrač Crvene zvezde i FNP-a Aleksa Radanov. Hvala ti, Aleksa. Mislim da treba da zapamtite to ime i mi ćemo ponositi na njega. Čekat ćemo i njega
Nismo samo vidjeli mi, nije se samo video u Srbiji. Zahvaljujući Košarkaškom savezu Srbije, Bojanu pre svega, ovaj spot je stigao i do NBA ekipe Oklahoma City Thunder. Momci, video vas je Westbrook, video vas je Dorenac. Pa sad vidite kako ćete dalje. Imate obavezu da budete i dalje dobri kao što jeste. I naravno, pošto im se svidjelo da neka škola u Srbiji, u Zemunu, nosila njihovo ime, predstavila njihov klub, kao pravi i veliki NBA tim, poslali su nam poklon. Ja bih voleo da Boga Tolić izvolite ovo kapitne ekipe. Sa strane već Tolić. I čuli smo malo pre biografije, pa ide možda je red. Vlada Radmanović, 12 godina igranja NBA lige, da uruči poklon koji je Oklahoma postala našoj školi. Foto. Evo mi još jedan poklon, pa bih molio Stefana Adića i bivšeg igrača Phoenix Sunsa i Golden State-a Žarka Čavarkapu. Znači ćemo ove fotografije, momci, ne stidite se. Ajde, jesi našao Westbrooka? Trudi se. Važno da si našao put do protivničkog koša. Bravo. Ovo je sve video zapis, ostavljam se priča kako je bilo bajano. Ali ajde momci sad da im pokažemo kako smo mi to i radili na terenu. Spustite to, Oklahoma City na slobodna bacanja, formirajte kolonu. Brzo. Stefan Iskus, na klubu koji ispada na klubu brzo. Brzo ga ispiši. Bravo! Uroš Đorđević je pobednik naše igrice. Pa ja sam mislio da ste stvarno igrice. Sudijska upravo da te opet prati. Bravo, momci. Bravo. Hvala vam, društvo. Bili ste divni. Do sljedećeg nekog viđenja, ovakve manifestacije. Zamolit ću samo direktora škole da kaže njegove utiske o svemu ovome. Sad će biti jedan minut, molim vas. Ja vas molim samo za minut pažnje. Uvaženi gosti, prijatelji, saradnici, nastavnici i draga djeco, ja vas se zahvaljujem što ste se održali u ovom broju, zahvaljujem se nastavnicima fizičke kulture koji su nam omogućili ovako jedno veliko zadovoljstvo. Nadam se da će učenici naše škole prepoznati i sebe i svemu ovome i učestvovati u daljem radu i da će se među njima pojaviti ovako vrhunski sportisti kao što smo imali prilike da ih danas